thian le unaute in lo dam tan ka beisei voin po hi sound lam tuitan khan hai hi entia pher tur nge Sennheiser XXW wireless transmitter le receiver hi apher dan kan didon nga sign dan ten teng oni a hei hi apher dan kha kan enchin don ani hei ka soi tong khan a review na kha in endu ani chuan a review na hanti ila build quality vel khamya chung kil hin click ani chuan hami review na kha da to thina vo in bi ki chu a sign dan le volume up and down ti vel kha kan enchin mai don ani ti khan ro se oni a ole receiver on ani chuan hei hi enchin ta a scan don ta a signal hi tuna multiple wireless system mangani chuan adang dang mangani chuan a channel in ang lo thua a ben in ang lo thua khang ai wang khan enting scan ang ti chuan hei hi digital scan le auto scan vel kha digital scan chule auto scan vel kha anei ve khan pa lo ni anei ve khan pa lo wang khan mani ten menu la nga ya ta hian hei ha chiang takin in print ta I'm print hita hen hei volume up and down ani mai ta chun ta hen sign button om ta pair ti la all samin ka hria pair ni lo na chungin a in pair turin ta receiver le transmitter hi chu hei hi voi hami casio sana digital hawang te khana ran phezek zek dona vailam pang hi a ben ani a hei hi a channel ni ta ni ole tikhan ta hian antennas le maran chuanga an kan sign to nuwa chon scan don khan ting scan ang ti chon hei set scan ani hi voi khati me chuan I me mai chuan eng mai thak lo ni voi thum na chon he athilia chon voi khati me khan a phelai me khi tun hi ben izong mek eng ben ngei du ben 3 nge ben 2 nge 1 nge 0 nge 8 nge kha izong don ta ni izong nga tikhan 3 lo ni ta se 3 hi idua a thate ring chon 3 tun hi adjust mek ta 3 ai data bhai chung len hoi me tanga chon voi khati me le chon channel zo khatun hi I adjust mek ti na ni a channel kha eng channel ngei du 37 ngai du 38 mo na china ron lang chan kha chu tu na hami receiver hi a channel 380 na ne ein scan na to sa khama se kha chu kan mang don lo okay 38 kan mang don ta hei du thu sam to ni chon flash to lo turin setting metanga hei 38 band tur chu ni ole scan don hian sure ho kha chu a receiver hi a microphone hi receive agati transmitter hi sure ho re chu sign omang chia kha chuan turn on nge nga ni turn on lo khan a scan thai lo wa chu heta hen sign button te ka me ma satangai thin ma se hash Sennheiser big teng Sennheiser hi atam jok chu sign button hi me masat lo turani sign button hi me masat chuan a sign thei mi alawani chumi ni wang chuan heta iwakalanga a transmitter hi iwalanga hei I turn on a moi turn off mo thei ve turn off chunga I sign ani chuan I sign zo che kha transmitter hi ein turn on hal dona ma ten mai thi a sign button hi tan omani thei heta sira omani thei kha chu atlang pu hian khoi lo na mun tura hian da heta amonga hian da ni among hin sign turan da ta anting ei sayang ti chon power on sa choi en on hani mai ta power off chu in ti chinang oni a power off ta tun hi power off ta engma power on lo ni sign button hi I me rual hian bluetooth ang che khan a flashing don ani aron flash don ta in sign le mom hi chon ta antennas le mom bok ta LED in chon I me che ka hai red and green a flashing che in a sign thei chi a hei ka me wang ani I me trenga I thla chon in om to long I me tanga I me to nu chon he sign button hi I me thei chau okay sign button hi voi khati me tanga ka me don chi a me chuin mo hei poi ka me ta hei mai thi ka me ta sign button hi en flash ani ka me wangin chumi rol tak chon sign button hi voi khat te me tang ein sign hal ta ni hei ein pair ti te ein pair hal ta tikhan he transmitter microphone po hi power on hal ani power on chung pona sign theia power off chung pona sign thei ani ein pair thei ani master receiver kha chu power on reng chunga ya a transmitter he be ki power on or off po khan assign thei ve a amar ju power off chunga I sign pon aron on ama ten on chop do ni chuna poi mo ber chu power on mo off mo I sign don khan hei hi I me masatanga ni transmitter microphone mi kha I me vela a flash nuwa chau khan hatai sign thei ni hei ton hei sign hi ron flash ta sign on ngai to lo chan chu ka sign to wang khan he Sennheiser bi ke tam jok chu atang puin receiver agati transmitter he microphone zo ka sign kha I metanga he sign le mi aron flash nu green red and flash nu acha sign button voi khadi me chu in sign thei ni ti kha kan soinon le du ani in lo tangkai pui ngei ka beisei ani kan channel te in on le lu thina wang khan kan lom tak zet ani kan lo me